Sisters, what a joy to gather in a worldwide sisterhood. As women who make and keep covenants with God. Tuiro toi te ho e au tau hoi ner a no te o ato ane. E mo vahine o te rawe ne o te hap o ne i te mo whawhau a te atua te whaite nei tato i te natir ape waru o te toturu nei a tato i a pahono i te mo tamatar a to tato tau e te whaine nei a tato no te taptir a me o te metia e te hap o a te reira mo whawhau a e whati a tato i a riro i mo wahine whauru. Rato te papitito hi o whawhau rato i te mahana e ore mo hea i a rawe te o i tu me te e hoi a rato ra. Haman o tamou no ia hapo i tana mo whauera ia tamini ana e tēno atu i te hopea. Ia rawe an e tato i te mo mea e whawhau te mei te metu e te ora i te tato mohara e horo mei te auhoara o te warua mei te e i mua e whatia te reira ia tato i ore pihe hio i ana i tana mei te roto i te patire tira. Te atatat e te heo te papituhia e whari o iei te profafo no te mo hor o ara me te mea e hapo o iei te mo whafo atana i rawe. Te whaite, te whea o te rawe te mo whafo rai roto te hiareo e whari i rato i te mo profafo puwe i au i te mo hi o hapo o me te e whafo hanahana tato i te hapo o i te mo whauer a te atua i aura i te ewaneria i tu metia. Ia wei i ore noa i a hor o i tato te me i te mo tahreni e tion e tōna pē e whawhote atua i te Mohamed ai roto i te orara e rāw e ano te hui i pihe i hoi ana. I roto i te whanhor ai hor ohia mei a tātou o re rā i tuhia mei i a tātou te man nā no te ite i te pro mau e te hape te mei te i te ino i ropu i te reir are o whaatopitopi i te pāto i te whaarui nei e aue i a te hor o mana rahi e. I te whainene a voi te tere matamua no te hiero o tau tru mei te me tua wahine e te mo tua hine ara wahine no te te i te tau tru iau. Ia mai te te mo tau iha e te ahu o anen he te whainene ra afof aroa e wa teme i ahau te ite ai e ha te ahu e o omo i muri e te wiwir ahe no te ite te moti ama wa whata mei te epti tōpo iau i te mo whawhau rau tau e rawe e hor o mei tāna whaat tar apapu iau i a rawe i a wheru i te mo whawhau ai anene te rawe. Te ter ame tau amhanara wa amui atu vau i te mo e te au mehara e te hau no atu e ai ta vau i marmar mai te taat o au te mo whawhau atau i rawe. Wa i te au, wa atihia vau i te atua nātou te mo whawhau a e whawhawhau mai au i te hamet e au tau i marmar i noa mai te mea e hap o vau i te reira. Mai taua o hipa mata mua i tupu waha a papu tā mauhia mai au te hap ora i te mo whawhau ano te rawe e te atua. E whaatia te reira i a tātou i a huti mai i roto i te mana o te whaora i te mo miaha apue i a tātou i roto i te mau tamatar a ape ore. E nen he te mo o hipa e tu i te ora a e here atu mai te area e te hepo hei mai te pia i te hana. E tōturu i te rau tat e rā i ta tātou ia marmar me i te here o te tātou metua, o tātou arawhi a tau i mauti te hor o te arwhau te whaora e whatia te hap or ai, tātou mo whauer ai, te mana o te whaora i a tā mai a tātou, i hap i mei a tātou nārto i te rau. Te reira tō tātou tar e heran te haru mei a tātou i atopan e tātou i te mea e whariu. Wati ane i tātou i e te ho e mato, mani awe i te hiti, e whaham or anō atu ai te ai tōtou i te i a taamuhia o tō i te mo materia pāri o te nen he awha i a o tō iraro i te mato me te pāruruhia te tiar ai te hitiro o te whaau otu i te mawhatu. No te otoe atu i rape i te mato e atirare i roto i te ore. Ti tauhia i aturi te tūtau i tā mohia i te hoe ohi papari ai te e hauti. Ti tauhia i aturi i te tāta e huti i te taura a pau e o tō iraro. E no atu e horoa mai te materia i a o tō i te teitiar a rata e te paura. Te hamno ne iau, i te hoe haa paura i te mato i te hoe pupu whea apita mahine o vau te tata mato o te pupu ua hamata vau i te tupama te tāpea ore au era ua hamata te taure i te ruru o whaea era to utopara aviti roa. A tā renoa ea vau i te awhara o te mato ua pure vau no te hoe tata ore ra e tāpea iau e hei atopa inia. I muri ewa i te mea ue aita te wharero tā maura tūtau i tā mau paarihia i te paura atua i te hiti o te matua ruru, te tua o te tāta e tāpea i a raua i a huti mai o ia i te hiti o te mato. Ma te rā ea vitiviti o haamo o ia i tōna awe i te mo ofei, te mau mai te eira i roto i te reira veir a wāti a iau i atu umaru no iau e te teiru i tōna rima e te teiri man nania.
te veira te te atu hoa i raro mai te matau i nene no te haru mai au me te mea e ta e taura. E whaaho, a whaatata e au i te pia i ana wa haru mai o iei tau hane te e watu i au in ei te repo o ie tu me tia o tatato ia tuto e apti mai roa. Wa papu ia tato i tōna here pue i roto i te mo te me tamtara o pro balad. Te wharo i te atua e i tana te meti te whatu i tu me tia o te tutau ia vei i roto i te tato rar ano te tap e ia tato i roto te mo te mo aripuri puto tiare e te ino. E tia tato e wharo ia whaatumuhia i oi me tia no tōna ura rai tana tara e hora e i roto i te wha hoi rai te mo tana e vaneria. Te materia pe waru o te paruru ia tato e hai a parari i te mo of e o te ati o to tato ia i te apapuno i te me tia. E nen he tato e te aturi i te mo paturu ano te arat e no te hopo ia tato i te wahi paruruhia. E apti a au te e ita te whaora e whati e ia tato i atupa me te ore en ehia iana. No atu i to tato mo te me mau e te oto e reira o ia e whaate te no te whaituito. E tō turu tōna mana ia tato ia ti amai pine no te mo ma e tira aha amo i awe te e. No reira ti tohia ia tato ia tāmo i to tato hene tu i ia papu me te e wa tāmuhia me te hia te mo natira e tia ia tato ia ma e ti ha amo hia i ei te whaora. Ia natia iana. Na hea tato i hapi i taua ha amaura e pure tato. E tua tapapa e whururi mai te mo pap e amoa, e rawe te or amoa, a pe e te mo haawera te profeta, e a rawe ei tato i te tato mo hipai te mo mhana atoa, te moa e rahi atu te tato nati rai te whatu. Mai te hā te huru o te reira haere a te te moa e. Te tamatane i tato i te ora i te evaneria, i roto i te tato mo hipa atoa, te atu nei tato i te whea e hin aro i te tauturu nāto te opuru amete. Te whaitene tato i te here o te tamini rā ohia, te whaitene tato i te proapi o te evaneria. Te haa nei tato no te taho e i te mo utua whare no te ora mure ore i nā pē e piti o te paruru. E no rato o te rawe i te mo whawhaur ai roto i te whare o Pro Nelson i ia whata e o omo te tata paari haere hiero i te ahumu ano te otou ara e whaham no ia tato i haere nan i te e a o te whawhaura o te momhana atoa. E ore te e mo uhipa i te uhipa am ano te teino te me e mea whawha ano tato to tato oawa e te oawa mure ore. To tato haere a mure ore i mua aita e mea whawha atu o te hap ora i tato mo whauera i te atua. Ia mai te an e tato mo whawhaur am oai no te hiero e nen he tato e aturi i te ho e whare a oa oai te mo tata. Te ratamari a ore me tua ore hoa whaipu po te wharue ane i te tahuti nei. Te aturi nei o ia mai tōna a au atoa e vei papu noa tato i te mo whawhaur au te taamuhi a tato. Mai te mea e tāua ore ra e ita e hap o mai te eiroa. Te hape ape ara ia tato i te mo natira amure ore te me no te tatarahapa no te tata e no te tamatai whahau. E mea a ore te oa me te mea e tau i tato i te Mohamed e rau te oa mure ore no te ho e ora a ohi e te ho e te me poto. Te tāwiri no te oa vei moro o te ora ai e te vaneria ia i tu me te mohapor ai tana mo whawhaur a o Pro Nelson. Tō tātou paruru a hope a roa e tō tātou an e oa vei moro te iroto ia i te tape ai te auri o te evaneria i e tu me tia te whahohia mai e tōna mo whawhaur ai te mo oroa. Mai te mea e nā reira tātou e nen he tātou e whanonan i te miti aripurepu no te mea e ro ai a tātou i te mano te atua. E rawer he o tātou te whaaru ruru i te mo miti aripurepu atur e hia i tātou i te mo are o te ati o te te me e ha matapohi e tātou te pape mata e te me i roto i te mo whiwhi. Ai tapha tātou i te hea wahi e hoe tātou i te puti o tō tātou rara e man o atu opha tātou ai tātou e puwe no te te atu i tahatei. Te ham ora o wei oto hoe tomari herehia na te atua. No te hanei te nia oto i te whene e ta oto wha o te ora a ia i pihei hoi te atua te herehia e oto e ha amarmama i tō o tō hi ora i te whaatoro ia oto i te e amo. I ropu i te vero te vera e ho e marmarma anana no te whaite i te e a o vau te marmarma e te anana nei i roto i te pōuri o pro ietu. E mea papu te pro paruru ia hi o e tato i tōna marmarma.
Wariro e hamit e a te whare e ai te mo wahine no te mo whai to matahete e ora nei roto i te raura o te huru ora a. Te whario nei rato i e te whatu e tāna profeta e arat e hi rato e hana i te mo rap e atur e ra. No atu te mo tamatar a taho e o te mo i te hohuno o te whaahe mai a tatou. Ia whaea noa i e te a o te whawhaura. Te tūru ui nei tato i te profawhau o te mo mea atoa te metua e no a te whai tota o tō matahiti o tō tat e te heo te mo wahine te rawa i te mo whawhau a te atua. E te ara o tō ia amo marmarma i te whatu o te whatu i arat e me awe te he. Mai te Pretini Nason i prau o tō te mo wahine e whaatupu i te mo tūra i te atea. E te motua hine here, hau atu i te mea atoa, a whaea noa i te a whawhaur a e te atu i te metiara. Wa haamata i hia tato i a haere i te mo whenua a parare e i te mo hiero no te one. E nen he te mo mero te amaat o te etare te erawe hapa o i te mo whawhaur o te hiara. Te whea a api pāri, ai te ti e te whaipapora o te mitione no te rawe i te mo whawhaur amoa. E nen he oto e whainenia oto e whea api tamahine no whaar i te pāru i te pue e te mo whawhaur au te hiero e horo o mai te ahuruma au te mateti me te mea wainene oto. Oto te whaar i te moham e au te hiero e iha e weho i te whea whaanewanewa aurera te mo whaanewanewa a ia ruri e ia oto i te mo pro mo mure ore. A tua tapapa e iani i te mo atati aturi no te har oro a mai i te au te mo whawhaur ata oto i rawe. E iahuti i awe te i muria oto. Te whai te papu ne au me te mea e oto e rawe te mo whawhaur ai tata e to tato me tu e te ora i aro a te mana o te whaora no te hap ora ai te reira hame e hia tato i a o arhei i te ora anei. Nā to te oi tu me te ara amne. Dear sisters, it has been a joy to be with you. Wa roa mātou i te parahira o te puia.